बिटार खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोनाबिलिनि मोननैसो गोनां रादाब। सांग्रां जा आसामाव दिनै मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम सानसेयावनो गासै 120 सुबुंनि देहायाव गोदान कोविड-19 कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसेनो दिनै 5 सुबुंखौ फाहामनो हादों होनना फेसबुक टुइटारनि गेजेरजों मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों। बिसोर 5निनो 2आ गुवाहाटी आरो 3आ जरहाट मेडिकेल कलेजनि होननानै बुंदों। आसामाव दासिम गासै कनफार्म केसआ 514 जाबाय। बेनि मादाव 445आ एक्टिभ केस, 62आ हामबाय आरो 4आ थैबाय, 3आ माइग्रेटेड जाबाय। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै ईदनि समाव फुंबिलियावनो क'क्राझारनि जामे मस्जिदआव ईद उल फितरनि गाहाम हामलायनाय बावहैदों। दिनैनि समाव कलकातानिफ्राय आसामसिम गंसेबो एर'प्लेन फैया। डिब्रुगड़ आरो सिलचरनिफ्राय आसाम फारसे फैनो गोनां गंनै प्लेनआ फैनो हाला। 27 मेसिम बन्द थासिगोन कलकातानि सुभाष चन्द्र बसु बिरखं गाथोना। थांनाय आम्फान साइक्लनजों दैबाना जानायनि थाखाय दासिमबो बिरखं गाथोना मोजाङै जाजोबाखै। मुम्बाइनि पुनेनिफ्राय फैबाय थानाय ट्रेनआ बिहारआव मैयानिफ्राय थाद'नानै दं। बिसोर जानाय लोंनाय मोनजायाखै होनना फेसबुकनि गेजेरजों चन्द्रन नार्जारि बिथाङा मिथिहोदों, जाहाथे आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ हेफाजाब होथों होननानै। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै ईदनि समाव फुंबिलियावनो क'क्राझारनि जामे मस्जिदआव ईद उल फितरनि गाहाम हामलायनाय बावहैदों। বছৰে মই মছজিদত সোমাই আল্লাহৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ। এই বছৰত মই কোকৰাঝাৰ টাউনত মছজিদত মই নামাজ পঢ়িবলৈ আহিছোঁ। আৰু কথা হৈছে যে প্ৰথমতে মই বিটিচিবাসী ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকললৈ, লগতে অসমবাসী ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকললৈ ঈদৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আমি গোটেই মানে করোনা ভাইরাসের কারণে যদি সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন কৰি পেলাই গোটেই ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে আজি মানে নামাজ পঢ়িছোঁ, সেইটো মই গম পাইছোঁ। তাৰ কাৰণে মই ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকললৈ আকৌ মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ, যিহেতু আজি অসম তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত করোনা ভাইৰাছৰ যিটো বেছি বাঢ়ি আছে সেইটো সকলোৱে গম পায়। তো আমিও আজিৰ এই দিনত সকলো অসমবাসী ৰাইজ তথা বিটিচিবাসী ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰকাৰে যিটো নিয়ম নীতি বনাই পেলাই চলিবলৈ দিছে সেই হিচাপত সকলোৱে চলক, সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ। তাৰ ওচৰত আজি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আমি যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিটিচি অঞ্চলত বা অসমত আমি সকলোৱে যাতে একেলগে আগত যেনেকৈ মিলি পেলাই আমি একেলগে থাকিব পাৰিছোঁ বা মিলিজুলি আমি থাকি আহিছোঁ, ভৱিষ্যতো যাতে আমাৰ মাজত এই শান্তিটো সদায় বজাই ৰাখিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আল্লাহৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা। এৰিয়া বেংগল আৰু আসাম বৰ্ডাৰ, ইয়াত মানে কোকৰাঝাৰত বহুত জেগাত কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত জেগাত কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প বনাব লগা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আকৌ লৈ গৈ আছে, ইমান কিবা নহয়, মুঠতে ৰাখিছে আৰু য'ত য'ত নিজা নিজা ডিষ্ট্ৰিক্টত লৈ গৈ আছে। मुम्बाइनि पुनेनिफ्राय फैबाय थानाय ट्रेनआ बिहारआव मैयानिफ्राय थाद'नानै दं। बिसोर जानाय लोंनाय मोनजायाखै होनना फेसबुकनि गेजेरजों चन्द्रन नार्जारि बिथाङा मिथिहोदों, जाहाथे आसाम सोरखारा बिथांमोनखौ हेफाजाब होथों होननानै। ইফালে কিমান হাল্লা হৈছে তই গম পাইছা? শুই থাক তই বান্দৰ।